Kaliunga kwa KAGITA GAKARAJA riu nabete thirikari mukana wa NTUKU 21 gucuana na auragi ma KALIUNGA na gutigira magucemania na watho. ARIMBA ARIUGA nkoroki marombete gavana KAWIRA mwangaze wa kibea wa KAANYA kurutira AMERU wira akiuga maria makuga magacunka thirikari ni macunke bantu ba gutinda maringete kinegene gitina maciara. Murioki hatuamberie na ino. Ura wale speaker wa AMERU kwa miaka 10 no KABERIA ARIMBA na chumiritie nyuma giko kia mheshimiwa KALIUNGA na kuga na ale wakiri kwa miaka 15 na kila kwenda thaiji ni maabisa banthikeri betha bagiko kia maguru na kuthabeti gutunguni mbakungana akibagumia bitatu nikenda kuona nto bakugwatwa. Ointorite ndi wakili wa mheshimiwa KALIUNGA for 15 years na imbiji ngoira ritana ara Rwanda kwa ndi wakili wa KALIUNGA inkoro madisi ai arakisha mantu yau ateka ukitarira yau yuki NTUKU akauge NTUKU nyingi burichi umebithatu 21 days tuibwantu bakwandika state bakwato bandika statement bayiko kotini na justice ikuke mukondo yawe kenda kinya watu tori antu ba AMERU county na family ya mheshimiwa KALIUNGA ithirwa eno kiri nkoroene. Amna bobu augite nyume bime bitatu keja kuthoti mutura gwatwa akethwa GUTONGERIA nikenda kuona Kioto Kia Kailunga ikuthwa ikionekana na kwa twika mandu ya tikarika ndeni NTUKU 21 wende wakili wa KALIUNGA nkawatane na mawakili jangi baraba ina nkoro yotethia kenda tumbo kutumira sheria tutindike ofisiri kuhusika kenda family KALIUNGA yona justice na kinya kaunti yetu AMERU na nthiguru yetu Kenya yona justice nontu mheshimiwa KALIUNGA atarikitaira ngui family yake na aritara ngui antu ba AMERU county na kinya Kenya sahuru akuria ATONGERIA ona kijitho KALIUNGA ni mutigaire patikura kigintu kimwe kirekiro thombe kumenya rieto ryawe ndingiromba atongoria bara twinabo kitheni MPs na atongoria bangi ba thirikari inene na county kinya bo ba consinde kunim kana kwarietwa kwethero kinya ni secondary school kana primary school kana dispensary kana either kinya ni technical institution itwe mheshimiwa KALIUNGA za KALIUNGA a primary school mheshimiwa KALIUNGA dispensary kana hospital mheshimiwa KALIUNGA technical institution kenda na ande yetori uria mheshimiwa KALIUNGA litikolane kidimadhwani yetu turi AMERU na turi antu betu ba Kenya kimandu ja kuthuria gavana auga MC kana senator atebiri kuthwa kiringurwa nkegere kumenya iri ne ngugi yawe na batebiri kuna maturi na bakare yonto bobu ko kuma NTUKU MC anywire muma awi kwanjiria ngwe ke ya oversight atetere kuringirwa nkegere kenda njiri ngwe ya oversight the same case na senator kuma NTUKU banywire muma irio babu kwanjire ngwe yo ya oversight na ngwire ingi iba buikurita kithina ara senate kana mbunge mwana inchi kinyona with the oversight kwa ututu kwetha tukarira chimanto oversight ni chairman wina tuita nara ya maendeleo ila tuita nara kinya ya mathiko baraba tariba kwa bakanjire kuthithia oversight kabeterembi kuma NTUKU banywire muma babu kwethira bai kwanjire ngwe chio oversight akiwa gavana AMERU akaja kona kwina mbara kuthujo kwawe kwina nkathi ingi nyingi abwiri gukinya kona Kioto Kia kuonekana kwina nkathi nyingi muno irena chiche witie kwa mandu yu oversight itathithwa in good faith mwananchi wengwario kuona oversight itathithwa ibaraba bwi kuthithia kithi MCA kana kinya senator in good faith governor aina control of budget kwa kinyoi kuhusikana mamto ya oversight na apart from control budget kwina kinya auditor general ora ya kwalelia madhabu ya thirikari na orambe chitumiki ndibetu itumba ituwi kwethera kendelea thaiji antu babu kwethera bakirita ngwe yo kuringana nayo na ora katibe kuwa na ora sheria kuwa ngiripotera Uru TV betombo Murioki.